Ofundisayo uVabakshini Maharaj asenze lesi sibalo sesiphiwe la kuthiwa thola ivolume yalo lelibhokisi elingezansi kuthiwa singalibamba nje siliphendule silibone kahle ukuthi lime kanjani nanokuthi kungakanani esinako. Uyabona ukuthi nje kuzoba mnandi kakhulu futhi kube lula kakhulu ukuthi sithole ivolume yalo lelibhokisi nanokuthi sizikhumbuze ukuthi phela ivolume sifuna ukwazi ukuthi mangaki amanye amabhokisi amancanyana noma ahamba ngama-cubes esingawafaka la phakathi kulomdwebo wethu. Asithathe la kuzomele sithi 6 iphini number abasiphile times 8 times 7 kumele times sikubambe ngekhanda ke lokho ngizothi ukususa mina lana ukuze sikwazi ukubamba ngokukhulu ukusheshsha. Ungabala nangokuclicklid yakho kodwa kokusiza kakhulu ukuthi uma ulazi ithebula lakho ngoba besikhiphile engxakini lo yinto. Sino 6 times 8 times 7 sino 280 plus 56 sipha ngibala kahle nje ya sithola impendulo nje singa 336 sibheke halala siyaphumelela. Asibheke esinye nje nalelinye ibhokisi lethu uyalibona la ngathi ibhokisi lezicathulo sobala sino 6 times ukuphost nako 4 sibe na 2 ya u2 oshodayo sino 6 times 4 times 2 6 times 4 times 2 ngakhohla sithi 48. Asibhekisise ukuthi ngabe sikhuluma iqiniso na 6 4 no 2 siphaba u48 ya sifake zonke inamba esiyidingayo. Asibheke manje ukuthi impendulo ethu izoba iqiniso yini halala.